Yo, dolar bagai kwarta yo. Betul ya, mamanya terbang. Mamanya terbang. Hah? Asan si bayot Mugay magayon sa naurasa. Laan yung gayo. A few moments later. A few inches later. Bayot, ali sa bayot. Nana maday kadra bayot. Ay sis. Awa. Sis, dugay yung pinaabot mo sis. Sis. Sige ba? Init yung ano taligo ta sis. Wow. Sis, nari mo agi ron. Asa mo sis? Karong sis, basta nari mo agi ron sis ganit kiti na. Sis, may tagwapo. Hours later. One eternity later. May tagwarta rin. Na ay duha ka bukbayo. Pangortahan ko ni Bi. Isang na 300. Madara ni. Pero amin ka taas gamay, 500 ako pangayoon na ni. Okay, buha ko yung kwarta. Syaro. Aligo mo? Langsung kayo no? Kami naligo. Ayaw, di ba? Buha kang tubig. Dili. Jumping lang eh. Yo, dolar bagai kwarta yot. Betul ya, mamanya terbang. Mamanya terbang. Ini kata dia. 500 man. 500? Dili ko. Lumpok naman mo nga 500. Eh, down, money down. Ya, surely kamu dua. Apa muna ko ha? Sige. Nah, karon. Kasama ta ato ta dito. Kita samay. Oh, sige, tara. No. Hi guys, watching for my videos. Like and share, Tuli Black, and follow. Thank you for watching.